byibuze abasirikare 160 bo mu gisirikare cy'u Burundi FDNB aba nibo baguye mu mirwano ikomeye yabereye mu bice bya Fizi. Haravugwa igihombo gikomeye cyane ingabo z'u Burundi zikomeje kugirira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi ni ibintu bikomeye cyane ndetse bikomeje kugenda bigarukwaho. Hagataho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gutegura imyigaragambyo karahabutaka igiye kweguza Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Iyi myigaragambyo iteye ite, ese yakiriwe gute n'ubuyobozi bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Hagataho hari amakuru avuga ko ubutegetsi bw'Kinshasa bwamaze gutanga ruswa ikomeye cyane, biza gutuma Loni ifatira ibihano AFCM 23 ndetse na Twirwaneho. Byagenze gute? Ese intandaro y'ibi bihano yaba ari iyihe? Uku gufata ibihano biri buze gukora iki, cyangwa se biraza kugabanya iki ku rugamba AFCM 23 isanzwe ihanganyeho n'ubundi na leta ya Kongo? Ibi ngibi byose tubifitiye muri aya makuru, hanyuma turaza kugezaho n'amakuru agezweho ku rugamba. Muri iki gitondo haramutse humvikana amakuru akomeye cyane ku mirongo yose y'imbere ku rugamba. Bihagaze gute? Ese ko amakuru avuga yuko iyi M23 yaba yamaze kwigarura utundi duce, byo bihagaze gute? Ibi byose turabigufitiye. Nyabuneka reba hano munsi handitse ijambo like, udutera inkunga, ukande like, kubera yuko iyo ukanze like ubemeje yuko aya makuru azagenda akagera ku bantu benshi, ariko kandi ubona duteye inkunga mu buryo bufatika. Hanyuma rero amakuru yacu reka tuyahere ku gihombo gikomeye cyane cyakomeje kugenda kiba ku ngabo z'Abarundi. Aba Barundi bamaze igihe kinini cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru senda kuyagarukaho kuko musanzwe muyazi, ariko noneho ikintu cyaje kubaho nuko aba Barundi bakomeje kuririmba urwo babonye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi mu minsi ishize twabagejejeho amakuru avuga uburyo imirwano ikomeje gukara muri Fizi, ariko noneho uku gukara kw'iyi mirwano muri Fizi byaje gutuma Abarundi babihomberamo. Kuba bashize icyumweru kimwe utakaje abasirikare hafi 400, uyu munsi ukaba utakaje abasirikare 160, ukongera abandi basirikare bamaze gufatwa bafitwe na M23 ndetse na MDP Twirwaneho. Iki ni igihombo gikomeye cyane gikomeje kugenda kigaragara mu gisirikare cy'u Burundi. Hanyuma rero mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira ku wa gatatu w'iki cyumweru, amakuru aturuka mu bice bya Fizi avuga yuko habayeho imirwano ikomeye cyane mu gace ka Mukoko gaherereye n'ubundi mu burasirazuba bwa santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru akavuga yuko ingabo z'u Burundi zari ziri mu rugendo rwo kuzamuka imisozi zerekeza mu gace ka Minembwe. Nk'uko rero amakuru yatanzwe n'abakurikirana hafi ibibera muri aka gace, bavuga yuko izi ngabo z'Abarundi zari zigamije kugaba ibitero bishya mu bice byo mu misozi ya Minembwe. Icyakora aya makuru akavuga yuko zahuye n'imirwano ikomeye cyane y'abarwanyi ba MLDP Twirwaneho bafatanije na M23. Ibintu bivuga yuko byateje igihombo cy'abasirikare 160 bose b'Abarundi baje kugwa kuri uru rugamba. Ese aba Barundi n'iki kintu bakoze kikomeza kugenda kibakurikirana, kigakomeza gutuma bakomeza kugenda bagenda nk'abatagira ubwenge, kugeza ku rwego bishora muri trap cyangwa se mu mutego baba batezwe nabo bahanganye ku rugamba, ndetse bikaza kurangira uyu mutego bawukuyemo. Amakuru yatanzwe n'abakurikirana hafi ibikomeje kuba muri aka gace avuga yuko izi ngabo z'Abarundi zo ngo zari zamaze kwiha initiative nyuma yuko babonye bakabona ngo batsinzwe cyane, noneho bakabona ingabo za FARDC zikomeje gusubira inyuma ndetse no guhunga ntawe birukanyije, ngo baje gufata initiative bavuga ngo noneho twe tugiye gukora attaque placée, twatake M23 na Twirwaneho tubasange mu Minembwe tubarase bari buhunge. Ahangaha rero no haje guhaguruka abasirikare basaga 180 na bangahe bagenda bateye, ariko ngo Twirwaneho na M23 barabarasa babasha kwicamo 160, abandi barabafata. Umwe mu basirikare ba MDP Twirwaneho watanze ubuhamya bwe, hanyuma ntatangaze amazina ye, yatangaje agira ngo nta musirikare w'u Burundi n'umwe warokotse mu bari baje kugaba ibitero ku birindiro bya Twirwaneho muri Mukoko.
bari baje bashaka kongera kugaba ibitero bishya mu mihana ituwe n'abanyamurenge bo mu Murembwe, ariko basanzwe twiteguye, hanyuma bahura n'ibyo batari biteze, si ukubica turabatikiza. Aya makuru rero akomeza agaragaza yuko izi ngabo z'Abarundi zaje kuhatakariza ubuzima ari nyinshi cyane, ndetse benshi bakavuga ngo ese Abarundi niki kintu gikomeza kugenda kibabaho gituma bishora mu rugamba buhumyi, noneho bagakomeza kugenda bahatakariza ubuzima. Ibi ngibi kandi bikomeza kugenda bigaragaza faiblesse cyangwa se intege nkeya za coalition ya FARDC, noneho uku kugaragaza intege nke ku ruhande rwa FARDC bigakomeza kugenda bizamura umwuka mubi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'ubu ngubu hari amakuru akomeye akomeza kugenda avuga yuko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa bari bafunze, harimo batangiye kwitaba Imana. Nk'ubu Colonel Ruterera yapfiriye muri gereza ya Ndora, hanyuma bikavugwa yuko yazize ko yagiye agaragaza yuko ari ku ruhande rwa M23. Uyu baramwishe bamuhora yuko yagaragaje ibyiyumviro bye, bamuhora yuko yagaragaje gushyigikira M23 ndetse na MDP twirwaneho, kubera ko yaramaze igihe kirekire afunze azira iyi myumvire. Ariko noneho abatandukanye cyangwa se abanga mu bya politiki bakavuga ngo ese koko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhinduka isibaniro cyangwa se ikomeje guhinduka isoko yo gutuma abantu batandukanye bakomeza kurwana? Ese bizagenda gute igihe n'ubundi aba bayobozi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazakomeza kureba ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakabirebera mu isura y'amoko, aho kugira ngo bite ku bibazo bakwiye gukemura, ahubwo bagahora bavuga ngo uri kuri M23 uri kuri MDP twirwaneho. Amakuru aturuka Kinshasa rero ni mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga yuko Colonel Ruterera yitabye Imana kuri uyu wa kane ku itariki ya 16 Nyakanga 2026, nyuma y'igihe kirekire yaramaze afungiye muri gereza ya Ndoro. Inkuru y'urupfu rwe yakomeje kugenda ikwirakwira nyuma yaho umwe mu bagize umuryango we yegereye itangazamakuru akemeza aya makuru, akavuga yuko umuryango wamaze kwakira yuko uyu yiciwe muri gereza. Ibi bikomeza kugenda bihereza ishingiro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bakavuga yuko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhonyora uburenganzira bwa muntu, aho kuba wagaragaza ibitekerezo byawe bikomeza guhinduka intandaro ndetse no gufatirwa ibihano bikomeye, birimo no kuba wakwamburwa ubuzima. Nk'ubu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bibumbiye mu itsinda Union Sacrée bamaze guhamagarira abaturage b'abanyekongo bose, bababwira yuko bifuza kweguza Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kandi bakabikora biciye mu myigaragambyo rukokoma. Ariko nubwo bimeze uku, Tshisekedi n'abambari be bakomeje gukora igishoboka cyose ngo bagerageze bace intege MLDP twirwaneho na M23, ndetse banavuga yuko biteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo nabo ubuzima bwabo babushyire mu kaga. Icyakora ababo muri Union Sacrée de la Nation bo bavuze yuko icyo bashaka ari ukumva ngo Tshisekedi yavuye ku butegetsi, ngo kuko gukomeza kubona Tshisekedi ku butegetsi ubwabyo ni ikibazo gikomeye ndetse kitoroshye na gakeya, ibikomeza guhinduka intandaro yo kubona ibibazo bikomeza kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano n'ibya politike, ihuriro riri ku butegetsi irya Union Sacrée de la Nation ryatangaje yuko ku itariki ya 22 z'ukwa karindwi 2026, ni ukuvuga ngo uturutse uyu munsi hasigaye iminsi 5 gusa, rizategura imyigaragambyo kabombo. Iyi myigaragambyo ikaba iteganyijwe yuko izabera i Kinshasa, ni mu murwa mukuru, hanyuma igakomereza mu mijyi yose y'igihugu ndetse no mu bihugu bitandukanye aho abanyekongo baherereye, nk'uko abayiteguye bagiye babitangaza. Iri tangazo ryashyizwe ahagaragara na André Mbata, uyu ni umunyamabanga uhoraho wa Union Sacrée, avuga yuko iyi myigaragambyo igamije guhagarika umugambi wo guhindura itegeko nshinga
ndetse banavuga yuko badashaka kubona yuko ubu butegetsi bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeza kwidegembya ndetse no guhindagura ibintu uko bashaka. Mbese kubera iki noneho aba ba Union Sacrée ubundi bagiye bagaragaza yuko bari ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, habaye iki noneho kigiye gutuma habaho ukuguhangana? Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muri iki gihe ari mu bantu batorohewe na gakeya, biturutse ku bintu ari gukomeza kugenda abonesha amaso, kabone nubwo yakomeje kugenda asunikiriza no gushaka uburyo ubwo aribwo bwose buzakomeza kumurengera no kumuhereza ijambo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi myigaragambyo ikomeza kugenda icicikana, bavuga yuko badashaka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nawe arabibona. Ni igihamya gikomeye cy'uko abaturage nabo ubwabo bamaze kurambirwa ubutegetsi bwe. Ariko uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nubwo bimeze gutya, yakomeje gukina amakarita ye ya politiki ndetse akomeza kwigaragaza nk'umuntu ukwiye kuba intwari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, anagaragaza kwishongora bikomeye ku bayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe anabita ibicucu n'imbwa mu ruhame. Hanyuma rero uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muri management cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo arebe uburyo yatsinda aba bakomeje kumushyiraho igitutu, yashatse kwereka abaturage ngo uburyo ya M23 mushyigikiye na ya MLDP twirwanaho mushyigikiye shobora gukora ama operation abahagarika. Kuri ubu hari amakuru avuga yuko yamaze gutanga ruswa, noneho bikaza gutuma Loni ifatira ibihano abarimo abayobozi ba M23 na twirwaneho, ariko kugira ngo babikore mu rwego rwa nyirarureshwa bashyiramo na FDLR. Komite ishinzwe ibihano mu kanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye yafatiye ibihano abantu 6 barimo Corneille Nangaa usanzwe ari umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Iby'ibi bihano byatangajwe mu itangazo Loni yasohoye kuwa 4 tariki ya 16 no kuva ku munsi w'ejo. Abafatiwe ibihano bafatwa nk'abafite uruhare rukomeye mu mitwe yitwaje intwaro ishinjwa gukomeza guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Usibye Corneille Nangaa, Loni yanafatiye ibihano Colonel John Imanzenze usanzwe ari umukuru w'ubutasi bwa AFCM 23. Loni inavuga ko Nzenze yagize uruhare mu igenamigambi no gushyigikira ibikorwa bya M23. Urutonde rw'abafatiye ibihano kandi rugaragaraho abayobozi babiri b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, aba ni General de Brigade Sebastien Uwimbabazi na Gustave Kubwayo uzwi ku izina rya Scoff. Uyu rero asanzwe akora muri FDLR Foka, akanaba ushinzwe umutwe wa Commando de Recherche et des Actions en Profondeur. Hanyuma kandi Loni ishinja Kubwayo kuyobora ibikorwa birimo kwibasira abasivile, gushimuta abantu hagamijwe kubaka ingurane cyangwa se gusaba ingurane, ndetse no kugira uruhare mu bucukuzi no gucuruza umutungo kamere mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abandi bashyizwe kuri uru rutonde harimo Mohamed Lumisa. Uyu nguyu avugwa nk'umuyobozi, umuganga ndetse n'ushinzwe ibikoresho n'ubufasha bwo hanze by'umutwe wa ADF All Democratic Force wo muri Uganda, hamwe na Colonel Charles Sematama usanzwe ari umuyobozi wa gisirikare w'umutwe wa twirwaneho ukora mu misozi ya Minembwe. Hanyuma rero ibi bikomeza kugenda bigaragaza yuko iki ari ikibazo gikomeye. Wakwibaza ngo ni uruhe ruhare rwa Kinshasa mu gufatirwa ibihano kwaba? Mu minsi ishize twabageshaho amakuru yagaragazaga uburyo hari amabaruwa ari gukomeza kugenda acicikana, bivugwa yuko abayobozi ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bakoze ibyo bari bashoboye byose kugira ngo bagambanire uwo ari we wese ugaragaza nkaho abangamiye inyungu za Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ya vuba hazagaragara n'andi makuru agaragaza uburyo
abitwa ba Fayulu nabo bazafatirwa ibihano biturutse ku kuba bakomeza kugenda bateza akaduruvayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'igihugu. Ese amaherezo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azaba yahe? Ese operasiyo kugira ngo aba bose bagambanirwe bigeze ubwo bafatirwa ibihano byagenze gute? Byaturutse kuki? Ibi ngibi byose tujya tubigarukaho mu operasiyo yacu akomeye cyane y'imiripuko tujya turekura. Nyaboneka niba bwa mbere dusuye turagusaba yuko dutera inkunga. Reba hano munsi y'amakuru handitse sabone cyangwa se subscribe, harebe ukandeho, hari buza akazogera nako ugakande, urasikomeje kuzahorana natwe ndetse uzakubushimangiye kuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza, ariko kandi muri byose ibyo mwekesheho amaboko twebwe icyo tubifuriza nuko mwaha kandi mukaronka. Ariko nyaboneka abaye ubwa mbere dusuye ushobora gusanya natwe ijambo muri aya makuru ukayeba hano munsi handitse commentaire cyangwa se comment, ukareka igitekerezo cyawe maze tukarushaho kugenda tuva mu bwiza dukomeza tujya mu bundi. Nimukomeze mugire amahoro ya Nyagasani, muri byose turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.